Sekali lagi kami umumkan kepada Abi Umi yang sudah berada di kawasan Manasah untuk segera mengambil tempat di atas ambang, karena sesaat lagi kita akan membaca sholawat bersama-sama. Kuih dalam ni. Allah. Allahumma salli wa sallim. Jauh kita bi. Ada orang ni kok. Bang. Jual 51. Cek. Cek semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang sangat mulia ini. Jadi kita sama-sama kita bersahur pada Manasah yang mulianya dalam rangka selawat Nabi. Kemudian insya-Allah akan dilanjutkan dengan ceramah agama. Jadi bagi mak-mak yang mandang buat jalan, nyo kasih taplung. Jadi taplung. Jadi disegerakan ke halaman Manasah karena acara akan segera kita mulai. Jadi tanin pahala yang fontan kepada orang cik kita keluarga kita berteruh hadiah pahala selawatnya kepada suami isteri kita yang kagum Allah. Kemudian dan melaki dengan berkah selawat belahi anak-anak yang soleh di kampung sepenyo, belahi calon-calon ulama di kampung sepenyo. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah al-Fatihah. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. halaman salah. Sallallahu ala nabi. Sallallahu ala rasul. Sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul Allah Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi wal Fatimah binti Rasuli ya Rasulullah janjungan kami ya Allah ya Maulana ya Habibi mereka daulat titi ya Allah titi halus lagi tajam berusir tapagaki Allah lepag nasib Nabi Muhammad gejak umat dalam neraka tutup hana ingat Nabi Muhammad umat minta Allah Nabi yang lain bandung beneran kebadannya nafsi nafsi yang saya di bawah dia dan jangan ala lakan ummati Allah wahai Allah oh ya hadar Allah Nabi Rahman
سيدنا بالنبي حسن الخاتمة أهل سعادة يا مباقي يا الله نبيك كما مدير الإيمان الإسلام يا الله يا مسعودي نبيك الإيمان برب menyimpang jalan agama Allah di masa hidup hari ibadah Allah hidayah lengkap dan taufik Allah berikan Allah su'ul khatimah ahli syakawa mati celaka Allah dengan mukjizat Nabi Muhammad oh ya hadirat dengan beri doa dan berkah Allah dan jangan ala Rasul pilihan Nabi Mustafa dengan berkah Allah dan jangan ala Rasul pilihan Nabi Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Umi dinot kalau ba kita yang dua unyo yang assalamualaikum Zainal Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء
Muhammad
Kita buka ini halaman lahir Nabi Muhammad. Cip. Halaman 3. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad
Kita buka halaman headlah. Nah, buku dalam tah. Buku dalam tah mana? Ada bagi ti kumpul rumah. Ti kumpul rumah buku untuk baca-baca. Halaman headlah. Sakit Nabi sambungan kembe hana janata si kamala sakit dengan si sambungan lain sahabat sempegahana Allah sakir Nabi sambungan kembe hada jantat si kamana sakir manusia sambungan sahabat handute sopegahana nabi nekun ulun ngawafun karamangana sekun malaikat ba yoban Bandung meru
imata di Abu Bakar nekun lerija hati kalekang kamu nyodona misuhana ya Rasulullah kagadang tuadung asodonya tengaunya bandung baca selawat Nabi nawafun malaikat nyawa barokung janjongan Nabi lidah yang suci nahi ummati lepas tak sayang Nabi ke umat menyertai ingat teroi mata cukup tak sayang non cukup kasih Gubela abih umat di Nabi Watan tarik nyawa di Nabi Nahai ummati Nahai ummati menyalagannya sakit tada sukut umanalun bujud dan Nabi asad modum malaikat netanubumon Nabi getanya pemulia Nabi kawafur ia mata intan berbata gandong dalam dunia halal madu malai para ya Rasulullah kami jabungkan gebalat ya Rasulullah tamang Fatimah coba dadat beda coba tala Safiyah di bageneng bendoa Temaha fesabah ubun Maimunah nejong geliyung doa di Juwairiyah coba gaki Hindun di pipi antara bata Hasan bin Husain bandua cucu nasampu muka
yang berbagi di Abu Bakar. Oh berselesai berijakakan yang berbebewan Ali Murtada Nabi kawafun natinggai dunia sempurna agama petunjuk Nabi yang tinggai ke Bandung umat Quran sunnati Nabi Muhammad sakinah Nabi sang bunga kembali hendak jantan si al-kamala sakinah si sang bunga daya sahabat hendak sopegana. Ya Mbak, Jino kita baca sama-sama Nazam Sufi yang Mbak Kertah Mbak. Mbak buku Hana Mbak Kertah. Ya, keempat Mbak, kita baca sama-sama. Bismillah. La ilaha illallah Allah Allah syuhud wahdah jalan yang sampo Allah putih bertubuh ba'asyar